Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kaw. Kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawahan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa da jay kung lumakayan na baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamit ti asawahan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Ay, Manong Guriyo, nagawit kayo magayaman. Insan. Ayun, ni Roda, nobya. Hello, James. Kumusta? Masayab na tipag. Ipag ko na. Padamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo't na. Ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan mata insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawahan na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na! Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Ure pintas namin a pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakkelan ti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Taypas ngay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masigog mo't gawin dyan asawa man niya insan, James. Ay, Juan, Manong Guriyo. Umuna a baby mi day jay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sigog ni bakit. Ay gat mata insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan lat amukon manaw. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak day jayain. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Guriyo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka kadi iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ken ka. Nauray di ta madani ti anak. No saan ta maparamuran ni ta anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay Guriyo. Huwag nga rod ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Ay,
Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, Ay, James. sus, patib ka rin ti pakinagan mo dalay. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga lak, iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti Doktor Nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron Nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Makipaglading ita kiti na pagting dasawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James ading ko, napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mamangasawa. Mangasawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulam mo ti kaduan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidin ti kasta. Kat may sa. An mong ti asawa. No di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko, anam na ang mga iwan to kanyak. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang masapul a dubyak tagagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagim, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa ti hapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang roda. Bakit ngaminan kan nakapsutan?
Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Ay, umunag kayo. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo naman din. Sa bagay, mapantay amin di tabayaw. Nagasat kit din ni auntie ata, nadanon na ti kasta atawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Aglutluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi tan. Pangaldawak pa ilang dahito, manong kuryo. Kasang sangpot ko ngamin. Alay, nagladawon nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan mo't nga minan dahi di antia para luto yaw. Uwan nga ron. Baka pa ikaw mati kaawan dahi ginanang. Kunak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di nakamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi iti asawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid dahi tayo san. Patpat unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nun to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Awan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, ingkag digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Sika nga bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos ay. Tasa tamanganan, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtad da ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di daytoy. Naragsakak, tauray awan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakang. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyat kaya nasawan bakit? Ago mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramen yung agasawa, manong kuryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan. Ngam awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runahan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritanin sa? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Na, Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga abroad. anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay, ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta, anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wan tatang, tani. Busy aki ti trabaho.
Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon nga ay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Sino? Di foreigner anobyok tatang. Nukasta addan nobyom, anak ka. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daag kasar iti nobyok. Aniya? Ne, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada lakay? Agpailin samot. Ilugan mo lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umuwi kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nalamangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak, ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at ang kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Waiter, Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. what are you, man? Sana kaskada kayo. Ano, darik na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidot ganting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man ngagbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka din nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, minsan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balay na. Huwag mo katulong kat di na kayat. anya. Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Un manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak iyaw. Ala, di ka nagsangit bayaw. Napalabasan day ta. Mababayin ang gamin. Gapo ka na gijay nga bagbagak. San kaya nga itagnanayaw? Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat tati dadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san, di mo na ayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag. Di tao. Sheila, ag-overtime ka pa din? Ibagbaga nga min ni boss nga adda ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Panagkari tayo kada manong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takas ako ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Tani, marik na akong tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo.
Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kan dagiti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Oh, hello, Syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayam manong Nestor. Ala, yung kakiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Kan may sa addan asawa kan nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asim mangpod, daddy? Di ka natagari, anak. Wen, nanya ti makitam. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito, wen? Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ka. Adda nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kun konsinti mo, day manugang mo, no kasla. Lakay. Nagpuskol kit di ti pa nagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na mo ta nagkalay siya. Ay. Amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak timang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to ijay bangir kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturada. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan no agoti Ay, ala nga rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Ay kaya ba na? Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magabot ti tao. Wen nga rod Ay, anda ka di overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mo't day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, pasig a US products na ito Dito'y kami nga gat-gatang karagiti dadumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayong tamangan. O sige manong, intangarad agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit mo kanan. Kaya hindi ka matanagan, tas siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit laban nagdayta. Mang Nestor,
Si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dagito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige, tendak nga ro din agorder. Agyaman ako na mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di mano. Ay, mabit na ang inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. Sige, tendak mo tayo bayan. Agita tanton ijerwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksang sangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na kiti makakita ka na kami. Masit ka man. Maria, anyat mapaspasama ka. Aping aksang sangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba Arman? Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Ah. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapaapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngam no apay anaramid na tikas di kanyang. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipato mo. Sheila. Bala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi mangagkuti sa ibok na. Pinaayaban da kay di office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kain na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, kumay ko kumaalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramita. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitak Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakkel na. Pagan alom nga itikas dya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyag dya anak ta, no di na sinaan na dya. Un nga roda. Iso adi mo palubusan dya apo ko ta, no umay alaan dya amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan na ron. Ay, nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, un kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti ibaga na kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa,
Rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo tindigat. Uminom tayo kiti. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga aramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di ang makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwan nak man ijay sauna. Manipod nag-winter. Jak pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo't din ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi at talagan, friend? Amo matang, sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman man yan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyom? Jak amo, friend, ta in black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sabali a babae ije balay. Angam, kasanon nga no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mabalin na, ta saan kami mata nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak una yan kada kayo. Kasta kami, ba't kan ka anak ka Wala Kan na. pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun gayam tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony, taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang, kasaritak ni Arman iti maudi agundaway. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawan nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak, takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa'y nga urayan na ka. Ala, sumra ka ba raw?
Agyaman nak tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasaya at dayto eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawan ti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Ah, Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. no kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pammalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay kumata maaklon mo dahil. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangadang akan. Numay papan kinimiya, di ka madanagan. Tasya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyong. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ah, Ngam di mo mabalin ayang with no awan pamalubos ko. anya. Ken pang asim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam kuma iti napod mo. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Oh, apay akas na tila nga masimang patlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikata kiti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikatan. Siyak pa ilatin ikat damat. Ay, kasano nga roditan? Mangsapolak iti sabali apang gadak. Agdamagak tuman ka ni Paritino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapul ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad adalan ti inaunang anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat da, pare. Diyan ka mo pare. Amumutan naging diyan katrabahuak. Nagado ti sip-sip kadakwada. Sa bagay, naitat sana nasayaat nga aramid, ti may sa pangtrabahuan. Iso nga maya pare. Tadamagan ka ko ma. No adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda no kayat mo, mapan kay jaya nila kay Pedring. Agsapsapon kami, ti regular nga trabaho iti farm da. Kastaya. Wan pare, iso ano interesado ka, in ka makisaritakin ko na. Saan mo ta kuripot nila kay Pedring? Iso masigurado nga umdas para ken ka ti pasweldo na. Agyaman ako na pare ha. Mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Wan bakit? Mangrogi ako ninton bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwana ko maiji farm na. Wan nga rod. Kan naimbag. Tanaibaga adagos ni Paritino. Ay, naimbag lakit din. Kunakla no mapadasan tayo matan ti mabisinan. Ay, jakmat itulok detan bakit? Iso apagyaman ha.
taada nila kay Pidring at pakitrabaho. Kumusta nga, iti pa nagtrabaho kanila kay Pedring, pare? Met la tamat. Iso na lang ta. Ay, Open nga sinay ka. pure ka sa no tigagat kong agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gadak. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni Kumarim? Tagaw, awir ka dagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Anda kumamot pag sideline-an, tag sideline-ak. Oo na yan nagagat dahi ta. Una, anyangay nga rod. Kadadamot nga rod, pamilya na taon. Siga mo ti masabat ko, Sandra. Nagkapuam nga eh. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod. Anyang itinaramid mo, Ijay. As usual, nagaramid ak iti content ko. Content? Imbag lang nga da i-post ko manen iti page ko, Imbag lang nga umdas nga igatang iti abasto. Kaya't mo asawan, kumit kita ka ni, tikasta? Wen kabsat, iso apadasam mo tan. Awan dakes na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbum mat no bilang laang, iso apadasam mo. Oh, anya na imot mo lakay. Ginatang ko, Ijay, ili, bakit? Usarak man, nga groging agblad. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At damat inaramid ko na page ko. Dito lagi pusin ti aramidak. At damat din sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawan na. Awan dakas na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rica ti bagbagam lakay. Wine bakit? Agvo-vlog mo tanaya. Wine. Adumot tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maata agtultuloy na itay tapno. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuyag taw. Iso pa ya may nayon abuse na. Un bakit? Suportaran tayo ni Carlo. Saan lang nga para ti bagina, no di ka para ti pamilya na. Opo, congrats pare ko. Apay pare, kung congrats ka matan. Congrats ko na ta umano ti followers kan views mo iti social media. Oh, siga kay dimot pare. Kita kan samot pare. Ang tamad ba, Seth? Umdas nga igatang iti kape. Ay, tama. Bilibakan ka. Makaliw-liwa nga may nagiti ipupos mo. Iso ti kaya iti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Gabuta inawis na kamang rugi. Un pare. Iso itultuloy mo rin tarinog yan. Masigurado. Dakil ti maitulong ti panag-vlog mo iti pamilya. Pagyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan ti napalabas, manipo di tinangrugi ka nga vlog. Kumitkita ka mo tayo. Ay, uwan nga ron tata. Kinapod no na, Jack mo't expectarin nga agbum ti vlog ko. Yala, itultuloy mo na ita para iti pamilya. Agyamanak iti encouragement yo tata. Awan na yaman na Barao. I am your number one fan. Agyamanak, tata. Naimbag ka pa'y. Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di mat, saan mat? Buy-buyak dagiti pupus mo. Ay, ikanak man iti idea. Idea? Day talagayam. Umay kanto ijay balay kabsat, ikan ka iti idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kapsat Awan anyaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kapsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumot tin nga daw nga awan in-upload ko. Gaputa, awan magkangarod idea ko. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Suportaran ka, kabsat. Ni, aldawan lakay. Di ka kadima pa nagtrabaho ita? Ay, saan ba kahit? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka kini Tata Pedre nga saan ka mapan ijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng, awan parikot. Ikatinak, ikatinak? Ha?
Norarigan kat saan na nakasapulan nga agtrabaho akpay kan kwa na. Sobrang tikit kita iti panagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay. Rumbang lang agpakumbaba kalata. Oho. Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, kanya dito nga ibagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, nasken nga agpakumbaba kalata. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataom. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay. At iti mang ibagbaga alimas tog kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no dwati nang ibaga kanyak. Apay ka na ba kahit? At dapay ko nagkuna kanyak. Asinong batan na kano ni Pedreng gapula ang tainungtan na. Tasaan kano ang nagpakada asan ngagtrabaho. Anya? Jak ninamnama ngagbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo na binaliwan ti kwarta ti kinatao na. Una yan ni Carlo. Sana nasaya at kas niya nga raramidan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mangagpaituray tan yaman na kinabaknang. Napanak na ki birthday di Rabi, jayan ni pare Gary. Di ka pati may pare? Sika di mait. Among matadya kon umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na, numapanang iti pasken. Mapan lang makipangan. Oh, sana rin. Anya? No kayat ko timangan pare. Di mapanak langin gumatang tasya kong taglutaw. Kabalak mati gumatang iti anyaman ak klas iti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man wano anyaman dita agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman na pasken. Ulitay pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang ka mo gaya mo ni Tibarualugan mo, Carlo. Una na. No ti panagkunayo ket saan ko akabailan ti gumatang tilugan. Ay, nagbidot kayo. Ha? Uray manualugan ah. Kabalak agatangan. Na, apay ngaya kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamata kasta, abarok? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita itikas kada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigod nga muna pa'y tagpakumbaba. Uli nga ron ba kahit? Saan pa yun ang makasarita iti nasayaat? Jak magustuhan ti ugali na ita. Ianfalok man langan. Jak kayat ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak. Iti na minsan pa nga aldaw nga inyan falawk. Nasairak kami iti panagsasaw na. Iti na minsan na nagsabat kami. Una yun, Dayjaya, Carlo. Nag-vlog lang ang namin pinsan mo na nagbaliw ti ugali na. Limas tog na runay. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadlig may. Kurang nalagan nga baga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Baybay amon, lakay. Sapay kumaata makaamiris tumot laang. Imbag ta nagsabat na, kamsat. Chatak at chat kan ka, ngam di ka mat-agrep-reply. Amo mo tayo na busy ka kanayon. Awan panawan ko nga reply. Nang runa, no saan mo nga importante. Anya? Anyaya, ti chat mo kanya. Kwa, adala ang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo. Unay kamutay. Awan na. Diyak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititid mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidam lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamot akas ta, ah? Adulakid nga bagbagam. Imbagak lang nga roda na diyak ka sa pulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la sika. Ken may sa kabalak kag bayad. Saan ko apagtatak ko nan dagita? Kung naklakit din mo siya klang tinagaramidan ni pare Carlo iti kasta. Naramid na paigayam kit ka. Katuan. Urayak lang na bainan iti kastingin bagana. Hawanan na talaga. Namimpinsan na nagbaliw ni Carlo. Sipod ng rugi nga vlog. Wan nga rod.
Di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamot na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam ko makinkuha na, parang agnakam. Bay amon, addan tulat tamot andaw na. Makapasair itirik na. Nagkakwarta lang gapo iti vlogging kat limas tumutin. Kung ganon, nagngatumot, ti pa nagkit-kita nga iti bagina. Adun ti tattao at tinagtagibasit na. Iso apan sinam ka di ti page na. Bumababa ti views na. Kasta, Wen, nakitak idi na minsan nga aldaw. sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Oh, apel kas sa tilangam. Kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aron nga aburido ako, damagan pa lang. Apay aya. Bungas basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuy-buy at vlog ko. Kanak sayan pa iti followers ko. Katanya pay latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngay nga follow dakan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam, jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigod na kastakot? Ha? Nagbaliw ka laang idi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang ang kanyak no bumabati views mo. Barang mangrik na kamat, Carlo. Oh, si kamot gayam, kabsat Carlo. Itaman pa nga imay ka dito balay. Uwan kapsat. Imayak, tada na patag nga ipagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isa-usawang ko. Naglablabas sakit pa nagsasahok. Iso nga mo ka nasahir ko tiriknam. Nasaya ata na panunot mo dahit na. Naamiris ko amin na bidot. Kan panaglablabas. Dagiti imbagbagak ide. Bimabapay kid din ti views ko. Kan makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid di ti bashers ko. Ado ti agkum-comment. Iti sana nasayahat kontra kanyak. Angam, amok aga po dayta iti sana nasayahat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dahit na. Amo dagiti followers mo ti saan anasayaat nga aramidam iti padam a tao. Ngam nasayaat ta naamiris mo ti panaglablabas mo. Uwan kabsat, naamiris ko amin dagita. Kat nakasagana nga agbalew para iti pamilyak. Na ito, iti tandaanam, Carlo. Tata, Sa kubayan ang rugi kay ti panag-vlog mo. Napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing day ta para ken ka. Nagro na ti pamilyam. Banag, asa narumbang ay panakil. Wano aramata mangibabay ti pada matao. ha? Ti panagbalin asikat. Saan kumaan lumakil ti ulaw. Kung saan ang umato ti panagkita na ti bagina. Rumbang ang napakumbabalata. Pakawanan nak tata. Aklunak ka nagbidotak. Aklunak. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugalik. Nasaya at lukas ka. Kahit sapel ako ba, tasaan mo nga aramidan lang iti banag apakasairan tirik na ti sabali at tao. Ikarik tata. Agbalbaliw akon. Uray dagiti sigud agagayam ko. Kat likliklikan takon kapo iti ugalik. Mala, adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan ang na ita, balaw. Yamanam tanyaman a bendisyon asumang bay iti biyag mo. Di mo aramatan day ta amang tagibasit iti pada matao. Tawan tinasayat ngait den ti kinapangas ken kinapalangguad. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless! Biyag. Ti tao. Kurang day 20 yung akwartak nanang. Anya, kurangan pa'y laday ta. Ito yan at. Inayon mo iti kwartam. Thank you, tatang. Iso love na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Dala,
Mapan ka nga rudan anak, tama nga numaladaw ka. O sige, mapanak nga ro din tatang. Nanang! Andring, spoiled ang matlaunay ti anak na. Mairwam iti dakkel a kwarta, gapo iti aramidam. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti pa nang ipatid ko ken kuana ti aramidag. Wen ngam saan nga ta ma-spoiled launay ni Vina, gapo kan ka, lakay. Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagundawayan ti ginasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay ko mata di nagtulukuan. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat si kalati ayayatek. Si kati kayat kong asawaan. Kasanon nagsikukak. Agad agsikog kalata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wana, takdiran ta, Vina. Ay, Mayat kit di Tapno adan pang tenglakkan ka. Napintas ka, Vina. Kinapudno na mabutbutang nga. Ang mga naisukat na. awan tirong ba nga pagputngam. Tasi kalaang di ay ayatak. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat, Vina. Nag-research siya kay library, nanang. Sigurado ka? Uwan, nanang. Ala, sumrakan. Danda ni inal daw ang marabyan ka. Maudin da ito apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ha? Didak pa'y mawawatan man. Vina, mabit lang! Di na kun inkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanak anak, Ha? Apay ayam pa kay? adda atap ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinat-atapang mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka di akas ta? Sa bali nga rod parparik na kanya. Dakkel, ti panagtalag ko iti anak ta. Nagkari, adi pala makinumnobyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam tagpaiso kanyak, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Agpudno ka kunak man. Anya ko mga itipudnog katawan mo't. Sa anak mo't amasikog. Oh, aglangan ka iti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tadda pa pananta. Makita mo, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka. Sorry, nanang. Asino ti ama ti sikog mo? Ekwa. Jay may sa akaadalak, nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamatan, Vina, anak ko. Sorry, nanang. Nagayatak laang mat. Ngam ubing ka unay, anak ko. Di ka na nagpampanunot matan. Saan da kami kumapag sinaan iti boyfriend ko, nanang? Ay, ayatak tinobyo. Ubing pa'y Davi na kan Alfie. Tapno pag-asawaan tayo ida. Huwag nga raw na. Gamang kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagadalan tayo pa ida. Kat intun makaturpos da. Sa tayo ito ida pagkasaran. Agam kasanon ti anak to, kapsat. Masikugan. Kasano nga ro da makalpas da iti panagadal da. Nagdanadan. Alaman. Kaya namang ano agsasarunon to dagiti anak da nagdanada. Ha? Agam... Lakay, di mon ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mi. Ngam denggan tayo kumano anya mo timako na dagiti upin. Nanang, tatang, jak kayat nga agsina kami iti nobyo. Ura siya. Iso please tatang. Agdan na kami ka ni Vina. Saan nga ro da mabalin? Apay di ka makaawat, Alfie. Basta. Kahit kung agdan na kami ka ni Vina. Saan na mabalin ko na? Di mo ipilit ti kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina,
Awan mo ti anak ko dito silid na. Ha? Nakalukat ti cabinet na. Wah, awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak ta iti silid na. Anya, napananangay. Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Anya. Kapsat, adda ka dito iti anak ko. Awanin dagiti kawus na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Ni, awan dito'y kapsat. No kasta pati ti anak mo nagtalaw man. Wan, kat amok, no dito iti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami iti asawa. Kasangsangpot mila ng sapol kan kuha nang awan na sapulan may. Oh, kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun da ito eh. Ah. Sinulisog ng tumot ngamin ti anak ko. Kabsat, saan kumamat akas ta ti panagsasaom? Awan kumamat ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti ubing. Basta basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog na ti anak ko. Huh. Bastos na dya tao ah. Ala, bye-bye amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan talakay. Dayto'y ti numero ti balay. Ala, agtuktuktan. Adda kumati anak ta dito eh. Ha? Oh, anak ko, agyaman anak ta nakita dakan. Agawid tayon. Nanang, diyak kaya ti agawid. Naragsak kami ka ni Alfie dito eh. Isa palubusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo ni pag-abangan nyo. Tas sumapul tayo tinapimpinta sa pagnaadat nyo. Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamot tan ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Itod tam ti kayat da. Ta narigrigat no pagsinaan tayo da. Amangan no agaramid na pa iti dakas. O alavi na. Ibagam ka niya Alfie. Ta pumanaw kayo nito'y. Magsapol tayo iti sa balya pagnaadan nyo. Talo ije balay. Sigurado ariribukan na kayo ti inan niya Alfie. Iso nga aglemang kayo anak ko. Tigunam, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tatang? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinugyam. Ha? Agawitan! Diyak kayat? No di mo kaya ti agawid, isardeng ka unti mangtad iti allowance mo. Agsardeng kamutan nga eskwela. Anya? Isong agpili ka. Ni Vina, wano adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kat kasanungay. Saan kan nga agiskwela? Kapilitan Tadinak mo tan ikan ni tatang iti kwartak apagadal ko. Sapay masadsadutak mo din nga agiskwela. Agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagrigat. Marigrigatan akon. Makapasadut na talaga. Masadut ako nga agiskwela, tatang. Nagrigat mo ti agiskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon. Nabannuga kon. Jakon mayulo ti agiskwela. Anya? Kagay saan na kayat ni Vina at agiskwela. Sikat ti pagtuluyan mi nga agadal, Alfie. Agpaiso, tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Un, tatang. Ikarik. Di nakmot nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no. Gapo iti inaramid ko. Bayan, nakamin ti mang paadal ken ka. Alfie, agpa-share tayo man mo iti anak ta. Agrevyo ak ita. Pasensya ata busy ak. Amumat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam kumamat Syakla ka na yun nun ti mga awat kan ka. Manjakon, nabannuga kon. Papanam kat graduation di asawam itavi na. Ada importante apapanak nanang. Jak baka dara iti graduation na. Anya? Ikuyog yun ti anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na.
Ada importante panak. Kablawan na ka, Baro. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agamanak, nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kwa, adda na panan na, Baro. Hello, Vina. Ayan mo, agawid ka kuman. Ur-urayan da kadagiti agamam. Agawid ak tulang no pimanaw ni Alfie di Tabalay, nanang. Anya ka din day tangay bagbagaman ako. Saan ko ngay ayatan ni Alfie? Adan sa bali ngay ayatek. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryukin ni Alfie? Ngam apay akas tamit ti bagbagam. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yo. Kat anak milata Basta agawid ak tunawanan ni Alfie di Tabalay. Kat ikuyog kung tumutan nga agawid di tatilalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadyag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga yat iti Jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin kararamidaw. Pinagandal min ni Alfie tapno maadaan iti trabaho. Kat ada pang biyag na kada kayo iti anak mo. Ngam kastakit din kararamidaw. Jak nga ruday ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasar kayon kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo ti panagkasaryaw. Manjak, ni Michael ti pakikasarak. Alya. Awan mabalin ko. No talaga di na kung kayat ti anak niyo, nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin ngay daldal ti bagikan ko ana. No di na kung kayat. Basol kumatit di. Ngamin, nagkurang ang iti panahon ko ana. Hindi ka dadalakpay. Saan nga umdas arason day ta? Talagakit di asaan nga pampanunot day dyan na anak ni. Di nala pampanunutan ti anak na ang maapektan. No pa'y kasta nanang. Jaklat abay bayan ti anak ko. Numanugot kayo. Alag ti anak ni. Pagsaritaan nyo ana imbagday takin ni Vina, Baro. Di mo mabalin nga alaan ti anak ta, Alfie. Agtalin na iti poder ko ni baby. Agpakpakaasi akit ti maudi agundaway. Barang agbaliw pa iti panggedang mo. Urnusan ta kumati amin kadata. Awanan ti rumbang ornusan ta, Alfie. Tanupilitok ti agsublikan ka. Saan tamot lang agbalin ang naragsak. Iso ala dingitak. Anyat plano yo andwa Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Uwan tata, ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga ruden, ti kasaryo. Diyak kaya ti kada ti anak mo di ti balay, Vina. Anya? Kunak man no kunam nga ibilang maapudno nga anak mo. Kun kunak lang na jay. Ngam jak pagan ano ti anak mo. Tas saan mo ta nagtaon kanyak. Anya? Ibagam ka na ng kantatang mo. Taiwanan ta ti anak mo. Walo saan? Itad mo iti pundo nga amana. Kaili ko ti anak ko. Basit pa'y una ama isina kanyak. Diyak kaya't amaya dayo iti sidong ko. Makamu ka. Basta di mo namnamaan ama ipatig ko ta anak mo. Tas saan ang nagtaon kanyak. Michael, kaasi ti anak ko iti bangi rasilid. Maikawa ama isina kanyak iti pagturugan. May mayat mo't lang no may sinan kan ka iti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kaasi ngagsangsangit. May ruwam to kunak mo. O may kakit eh. Tapno maadan tamad ton iti anak. Jay anak ko. O sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kasawam? Agpili ka. Tano pilyam ti anak mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Anya?